vậy ole vẫn lại cái video rồi thì chua bây giờ mình lại buôn đồ chung trang cái file là ni don ta thì về là khá cái mình thu về là đem cái này cái này buôn cái đã private ta à tụ chung cái này delete sâu tu là phong ai tay là chút cái mà cái tiếng TBCC Me Too movement với tụ trend khát ở trong in trend mọi na lâu na về nên information TikTok chỉ là cái mà impact cái này ní cái chuyện chuan hmanak na ten buai ve a then khat du tholo na ve deuh nen klai te kan hmanak dan lo in hriat po ton chia lo om deuhin kan han thria a keni pangan da bong hala hei keni channel te phai chon sing don mai in dar ka re lo te in han view mana amaro chu thu dik tok lo pon chu kan lawa min lo hriat thim sak turin kan nge chuwa chumi te ni wang chuan enge mon le thum zia le ti in pu hriata han biang biak na kan han na ya chung pu hriat ne na kan in biak na TBCC Me Too movement na an halak na te thudik zok how to berani na kan han zot chuak theya lom hle mai pu tan in hong tak main kan zo na te min lo chan saka chungai lom thu an soi ni se ti chon pu na na kan kom na te ai thang na lo nei la thome sir point kan information kha video ko lo ti chok mana tlem thudik lo de ro in malak na ni chia si lo kha ti chhuapal nei ni kan thria kha video poka delete ngala chu chu looking at TBCC Me Too movement TBCC Me Too movement chungchang khan chu enge a ho tu pa beri lo ni na thu chiang hriat kan du ve de enge min soi sak malak enge hriat du enge hriat du chin ve la kha hriat kan chak okay nimina kan ina from house kan ti be kama kan ina TBCC victims chung ko engam zat te le keile pinky le purwa da khachu lo omrem chang leng ram chang be ni ta bot sai lo mo chang ho kan tia TBCC Me Too movement hi a victims te hian zilru na tak tak mo an mani an fa te tu le fa te lo boral fa te dam lo te soi sak te engamo nungoi lo na victims human rights violation kan ti mo any right to life kanti na tu tan kan right fundamental right ania chu ta tu an nan choi ni chata ke nei tu ni tu thiang ni mai in tu ni chu ti khati tu ni mo ang chi mishing kan ni na konga kan dignity kan zo na hum him tu ra alak na konga meng mo kan nei te ni tu ra e hi sarkar mo phurna nia amaro chu TBCC khan hunrei ta khate local chho to kara hian wok pot tuk lo khop angin enkol ne insia victim chho khan tani tu ho chon tin ma kan la khang kha human rights violation lo thina kha entin ne human rights min violate sa tu mo TBCC te mo entinan akhom tu te mo khang che khan tin ma kan la kan kha kan nei tu ho tani ani chu mo sa zona kan nei ve ta kha vin khanin information vak lo nge ka lo dong pal nge ani le case file tum na te omem khalai te ka ya case file case til pakhat thuk zoga mi pi pona mi lo hret channel ka tham she ko du chumo TBCC a khom khe samoa anzuk da an lu dona engamon lekha omina mo register mo an sign ti thina kha after kun tok lo pani tu wangin district court ahian case tam lu tu al sa chuang omini tu TBCC a dalu khom case ni mo an mani khom case ni lo nu le pa te pon an juk dalu be khom be tani sang ho kha an khoi so man chua du khan TBCC khan chu an lo phal lo wa an agreement bon an lo sign angin an tiani an du hun an chok kai lo di bon kha an lo sign pe ni chu attention an sign lo wa attention kan rui li tu ka kan shelo wa an tani khala khan kan se kai tu mi a rui chungin assign chon sign lo angani a rui chung ka sign na ti tla chon a rui chung assign chon sign lo angani tin amma na sign rual khan witness a khan amma encall to a legal guardian ti anu emo apa emo akazin emo ama ai homo tu khai witness a ombele na tani adalu tu khai tinan central me pona mo exercise mo police te pon lo dalu ta sela mo anu le pa te kan te to amo kan furunga me ti an lo san te khai tani
tu wangin tu na hian alan danin TBCC am home dang ka soi kai tel bok lok do a se tu TBCC ngor kan be ni big lawa human rights violation hi Mizoram hen om to lo sela an duang thalin in chate mutna chate extra lak na tu te medical facilities te an nei lo ni poin amoi tok ve de tal om ve tok Mizoram ang tal po om ve tok se bi kan ber an ve ta ni chu mi pui du dan to ni tu na hian in Mizoram adrak adi kan tam ma wangin TBCC ang alien tham te hi kan mamoni TNT te lam dang mi po mo tu wangin tu na mi tam ta chung TBC ngor kan be mo ti la no TBC ngor kan be lewa ma sa TBC alara elam hen human rights violation hen experience upon lo ni to adro tu wangin helai hen TBCC akhe sa hi clear cut boka tun hai hasatnan to ka rikhu ko boka tuan TBCC hi beila timela jir chiamila tuan human rights violation to mun midang tan pon house lo ran le tan pon akadon ani tika nimina victims TBCC me too kesa alo tuar tu tele chung te kal khom khachun kan nei dani tani tu wangin case khaka che kai lok na ka izo na kha tu TBCC lu to ho ka an bel chodon hian an lak chodon hian advocate hoving district court an king tani hi ngani BNS asum hi pasarina wrongful confinement palzu ta ti ani ada no anga khungani tu wangin chok ni tu ni tika court an lo thelu thinani criminal complaint don court khan adigalom man tikani tu wangin court khan choi sum ni adil to ko de dil to sum ko chok ni nge ya chimi omje tu engdan point eng angjong point TBCC khan dan lawin wrongful confinement an ni ani tika achiang ni don advocate pakhat I khami lo thelu de to thin ne an kal zot ni enga tinge in thelu pa hian I TBCC hi shem turina mo tunai tu te ko te tangena mo TBCC hi shem turina mo in request ve ngai lo ko ni wrongful confinement BNS da something pasarina tuan misom ai tam amma du thu nge ni lawa an lo shen be an lo khung tuan a shen na ringo pok kum ngolong tam dan or chen singa mo khami trai ni ta chu advocate pushet kan boy pin san da zo ka chu TBCC do tur ni lawin TBCC changa lak chu kha kan du awangin TBCC in di lo takin wrongful confinement anti kan point out a poite an jia ka ko khan kon bin hala ko kha chuanin kan she tur chu a prayer khami criminal complaint na magistrate ne na atil chau kha petani magistrate ne na chuan an tupa lak chu khan din ani tu han magistrate khan in TBCC beizong khan I order a ajektal je na kalom chu wangin sa chuang case da chuang criminal complaint sa chuang om to tu ta ton TBCC thiam lo char tin ani thiam lo char an di la piang phal thak lo ang or TBCC hen thiam thu se vero se TBCC adik lo pu phon ngai ni tiam chi khom lo sum chu wangin a di ra changin TBCC le khom dang te pon thomi the ka shelo haina anin dalu da na kha affair lo wrongful confinement ani tatat ni tumia wang chuan la chhuapa chuan a han pa ko ta ka langai lova khang zong bel khom khan ani na taka chuan advocate khan ki advocate angina mutu advocate pon hi wrongful confinement ni a anti dik lova ada lu tu le an dalu na hun enkol tu te danin asem tur ni criminal complaint ka thelu zabila anoi halda TBCC adalu kha dan dik lova ni BNS da somni pasarina ni ti khan an dalu ho te khan lo la chok tara maro TBCC kha san time mizo advocate ani sama mizo Christian takin ngai kan ti buena tu sama mai ne an ke TBCC kha I kin lovin mol phol ko ta thunei na ma ti lo khan om ta din kan shit le tur chu hei ke pon mi she dangin ni kar ni bel to mi addiction boy pi kalania masaka pi ema van ka sen hem pele le pol tu kuni minzo lo palaka lo ka se du ka tan kala le lok du ni suma ale tu wangin hemi khukung a hian TBCC ni mo home dang te pon an ti che chong lo tu wangin mizo kan shethia martin TBCC B ka chuan a victim ho niminama kan ko khom te pokan han sulpia inga tinge ka pi advocate anin mo inga tinge ka pi chuti ang ilung lo chuan ko tin kalo because on tani an sai tamber chu pushet ishet amin si central way me mo way me from bank bank way me from ho khom case te kan nia
OMA khatu man kan khingam lo ni chu wai OMA thil tin bang kan ngoi lo thei lo tu na nang ni ho temi movement ten ran siama ama mi pakhat tong competition nang ni ang phung long deu nang ni phung long deu ni ron chu ma ka chu kan chingam lo lo tan chu wang khate nga ni central OMA ni mo ko ta mo en thuni na poko an tala til nom ngam tho man che khan me too ke po mo TBCC human relation ka tong ve to me too ticket khalo chok ta tu wa min tu na hian ko da kal tur nge ni ya plan A plan B plan C kan ni chho ve ke bani kan thil me du te chu tu ma san pa in tu jong hinga ni mo TBCC kan hobi chuang lo zoram mi zo mi pu hian khom kan mo ti kan tre ve tho kan alu tuk big lo amaro chu kan dam lo te hei thil so criminal an ni lo ni chu mo patient ang ai tu ni ka patient dam lo te kha ru mental health problem nei ho te kha I kan enda na khan ran sa po chu pong labin kan lo entry na ni chu mi chu human right violation on na nia chu awareness yam nan movement si mong me kan tin wangin antina polite devin sarkar te kan han do ranga e lo chung ko ta te po kan file der vel chinanga ta kan la har thailong national human rights commission an tia so ma han state human rights commission ka lo la nei mo la ba chung te po chu chung te kheng ati po chu kan patin ramati po ti chon mo sar hei malak na hi then kha support tu chen oma support chi lo nang ma ron soi tel tu che po anoma nang ma sta sa ge po ka huwa khang vel kha enge I in the dere ti chung chang khang de kha I be pe ni men che dere pe ni me adik ho de do so thiem lu tu do so e zaman nen tia ila ton film twin adik ho ai do so shot politician kan na lam put box ya tu wang adik ho do so to chu tak ka thil ruk na mo enge ni an mani injection pinchang mani taksar ru le khara ben pora politician do so adik ve thoban memo politician ho ta sang do so adik ho de khu chu mizoram ram le tan effect an zo ka chu wang ka tin tu an mani pokote I heti adik ho human rights mo adik ho hi adik kan ngai sa nga I adik jeng ti lam pang kan ni lo adik chon an ma le achung de shema ko tlang po ati boy amaro chu eng wang po an lo adik to ni si chon musit le di remen ti lo wang an tu le fa te ve tho ni mangai nan mo ni mangai na enkol hian mo tu van mangai tak ni enkol uti kha ke ni movement ni na kan team chu ni ta ni tu van mi tam taken pu she di kal lo na tok tu re kal ten ti ni rana te po she da chang te rehabilitation center ti vel lem te pon on chem pele to kamo ka india so na ne ka poi ti lo ka chu kan ram le nam tan pathian ro pinan kan ram le nam tan ni chung mol tho ka poi ti lo tin thil dik lo kan be na lama e ru na kan be na lama chon e ru sa tho kan min hong nge tu tu wang thil sual kan do na konga sual ber khan min hot lo chon kan be na lo ni na tu wang pathian ram ma de chon na tek tok na in be chawanga chuan central OMA zong kan challenge an ani lo ba OMA mo NGO tu po lo ni se sarkar po ni se la mo kha dan lo an kal chuan ni an tan ro la kan tam lo man ti kon I nge ni kan ti mi so ro lan tam ting ti na mai ti chuan lo ta kan lo pot ka pot ta zung mai de a top na ang deu han le don ta se eng po ni se hei tu na social media kholai an ruite kholai ya ri na tur mu mal nei lo chung ko mu mal nei lo te nom ta pu sia ta nang ma portol na tam ti ka sia I lo en ko ti ka ti en kol YouTube ba po ani vek I lo en kol to me don ni an dia lo en kol zok me don mi ti chung chang ve la te khan enge sei du nei khlai te kha yo ka ka sen khan ka ni vel ero zo ka la ve la ti de mo amma sabera chuan kan problem ber hi chung ko ni ta ni chung ko nu le pa te hian kan fa te nung chang le ingen ti thin ngai to man lo khobin sum le pai kan nei thon in chata kan sa ma se house kan sa home chung ko nun kha home kan te kan nei pi le si lo ni motor chata tak bai chata kan nei ru na poi sen mo kan sum ding lo kan mo kan le saka khui angen kal ingen ti ro ka tu kan ne sak le te ko si lo pakhat na home son kan ti home front mo nu le pa te na chung ko I tak me wa tai mata ka pathian ne na pathian chak maringa kan dor tur kan enkol tur ka khan kan fail pot chu kan khovel mi le tu
wa ngania ka pati dan takin khovela nom si bol na hau sakna in so of na kan ti ho in le lo motor tha ram ti ho ngong ngong ban ma kan som thelo ve tu ring tu ina kumza ve ko dam me the dam bera tu mi nu wa cha ton rama kan som thelo tu ka kan dan number 1 tu wa nga kan tu le fa te hi an kholo zo ni pa hi na le tuan alo ni ro chuan khotlang effect ve ta cher ti te an rak ti na tu an mu the na nga peng chu mi poisa be pol thak ti te mi bo poisa di chu te mi ina tran lu ti te bulgari kan tiang chi mo mi borok ti te mi police la matanga alandan the chuan ni tual thana chen khat po hi an rak ti du ba te thing in op ta chu wangin drugs ti kha an boi min ni lawin drugs ti lo te chen kan boi ve ni chu ta tak chuan kan nei to chu drugs ti ho kha an ti chan chu an dik ve to wa tro chu an dik kha pa mu si ta pa ti lo khan mangai na ne kan tinga tu na po an ron chua ka atak tak chun vai pakhat man am lo mizo ve kan ne mizo christian ve kan ne chung te nei ve ani vai ba kon an duty ho to pa to be present pu shet amak lo to chung ko nei lo am lo ti ani chang khuen en chung ko chon ni la na ting an chung ko chang an holo an chung ko holo san jo an chung drugs ta khan mani thinlung takin khonge pathian zara nu le pa te u naw te chun puin zara kan ti to lo te an ti lo ba kanu TBC ko zo tu ka wan ta chu ko ti to don lo ni hei ngai dam ru ko lo ti sol na sa ko lo ti mang re tol tu chu atia thinlung khet no po khor ni se la chuan kan ji okay chuan tu drugs addict demand problem ni chu demand ko ta ni chu tuan a supply hi chu kan sia ro kan ham tu kai Burma boy bang te Manipur boy bang te po ni na langa an se kan pe chuan kan drug quality po kan ni ma atong po tlom to ma chen nang le ke chuan drugs kha drugs number 4 kha dam doi adina kan zor ma sela i lo tur chuan thar sat na ne chung lam ma se kan naw te khan khongai drugs adik ta ko ma chang kha nga pathian thu ti banga adik pon ni chung lo ka mu danin ti tur an nei tle ma bang te nu le pa te na attention te lo bang hen an manin khonge nom te ni mi tiang hei normal ri lowa har kura om to boring velam kick ni ve ti bela ti chho hi nin alang ni tu bang home problem home mission ka ni ta ni mo tuan kan ti nga drugs addict center the addiction center ani rualian rehabilitation kan ti after care ka pui mo ta ni after care kan sia manga tu na po सरकारी सरकार का फक वेलो गो मत न या अन कोलैप्स थुता ति खान डिस्ट्रिक्ट फंक्शन आते जो फंक्शन आते टेम्पोररी शेल्टर पु हेंसोंग बे ना वक सुब लवान दा खम तो हेंसोंग बे थौ मल कोन सरकारी एट थेनिया नोय दालक वन करेक्शन तो पन हिसाब किताब बोय नक नि तु वांगिन kan सरकार ने पा को खान लो तन पु बे पु खमाया को खान सरकार एनजीओ कंट्रोल तो चोन duat takam ngai takam nei chuan kan drugs addict hi Bangladeshi amo Bangladesh amo Pakistan terrorism ni lawa kan tu le fatin chuan drugs addict te phe hi chuan kan se to chu an ma ni anin mu si ta bangin tu sol ti ai ngai bangin an tien le mi tu man mani apo khulai abi khan to kol be lokmo pariet so bel kha kan ko kon ti ni ngoi ro ngai to chen to hei ti to pangai ni ma son nang ma ni ti so ma chung pen ti so ma khotlang ti som bo ka to tia ang jinga pa ka ni mi de ha kan ne ka pu ma ni thu ne kan ti du me to lo ti lo ga ti me ti pakhat kan chang ha ta chu pa chu ma se ngai tu ngai na tur chan khang hisab so be ngai lo ma ti ta ni tu ngai na tur chan khan chen de ngai ta ni tu an bula ka sera den fiam tu takin ka ngoi ro in he na tu chan ka se ka chu nang ni drugs addict ho hian in he chuan nang mani ho nen bok hian mo drugs addict recover to ho khan he ta eruk addict kan jing ho don lo puten ni tar ni drugs addict recover to khan eruk addict ho kan jing le ngai do na jimi tan chen kan kama mo chu ni ti ve na jinga pa pai mel pu do khan ta pu ju nele nai ni kon ni thei do liu mai tin ta ho la ma ka ngai to chu rian ni mo ke ni ang ru no be thoram le mai be to ni an ta na chal lan chung ko ta na chang kai ni po an du be amma ro chu an ma ni kan tum na but ti va motivate va encourage kan ngai ta ta je men tu bang ke jak adi hi
beidong tu ko bin kan la beilo ning ka se son ale sarkar atanga ko khanin tolom zong in ron puinga sarkar NGO in avai ko ale ada khom ko kan tuna tinan tun ma kha mane zong ta discussion kan ne ya u fa bien na sui khan khotlang ta na nok an ban kan la khoma dasbina TBCC zuk ta ni kha atok ko lo din kan zuk da dan process apo kha wrongful confinement zone in the bin dan che boxing mai boxing an enkol the tu me too TBCC me too la kan PM sin ta mo kasi tu tu kan ngai nom tu kha kai po ba lo tho da lai ni ve na ka lo tui ve na lai na ni mo tu din sar a hun te po in ei lo nga ka zo na ko per pakhat zo lok ta ka du mo enge drugs addict support ang deuh a sual po ni se poi ti lo ti nang ril chen khat chon nei che in ka sia nia mintrol over mo chuanin chulai te chuan nang chuanin anni en kol hi ka lo addict ve to ti te poi ne drug addict hi rin tlak ni siam nakina lo len siam than enge mi hi an ring lo hul hual zep mi lo ni lo se mi pui tam sok hi ni an ring lo tu tina mi pakhat nang kalim be ji lo che addict ka ne pu siat i addict boy pui ka addict ni ti khamoi ka tin tu ko ro pui ka tin tu ka chen ta bula po ka lo thona ka lo sera ati ni om je tu mangai tu no mo so to kan addict lo po do so de ta ni addict do so oi lo mga politician do so oi de mo ta jemen tu wangin addict ho kha va outcast va musitu ani big lo ani pe tu an mol ba ania mi chang kai seklu tuk penal mel thade da ho kha chang kai lo na chang kha thil ho te ru an du be ba tun nu pakhanin tin kan comment aron so ya pushia kan venga tu na hen in ka sa ate addict ho ka chora ti shil sheila an kai chep na tur kha anei do na kai darli an kai chep don ti an she chon eng ma boin na na tho ati acham chon awar do chon plan ti zwen du ati an addict remote kan thu pu ya ti addict thena tu an do wanga mi thil baru te khatianga ba addiction khalo nia tu wangin addiction breaka mo an addiction breaka anti the don normal rap hapin tangkai rap hapin an man thi manem mane tu wangin sex addict kan ne ya iru addict kan ne do su addict kan ne musitur tu mo kan lo ling lo la chong tu kan lo an na ni le tak ka pulal do mate puzoram thangate po ganram khoi tu ho to po do se kirin no mi en zon tak tu wan kam kan number 4 mo kan hui velo ni me kan hui velo bang kan number 4 hui ho do se kha inge a class kha kan ba da sang na tur chang ka mu se bi tu chan ani pe tu an mani tan so effect o mania politician do se edik ho tu ram le nam ta effect o malo tu wangin adik do se ho pushia chon adik ron tan na ti khati ne ama hi mi phung lo ni ka lo ka jing do mi ngai a phung long de ban te to pe ka du chi mo tu wangin ka se du zok chum mi zo christian tin long ko puthian se tian to khana mo party mo NGO mo bes ni lovin mi ze do zo christian a hian ka mo ko ti chin na ka se no ka no ko mo sen pathian hamro puiterin min du mo so pathian hamro puiterin min du min ha me kan so da jom pathian du zong ka thei changbo lang me ti ka se ni kan in kok ton lovin in kok ton lovin sual khai ko ro no addiction khai ko ro no ko tin e rung na addiction khai ko ro no ko her na sual ko ro no mo ta kan dam tu ban tu na TBCC lo ke tapup le kan rama lu khat MMA pathian kan ram ti harna na mo ka ring kat ale along le mai kha kai chu ka kai san na chei moi lo se ka fak lok lu che kol mani se mi har sa nu pa pakhat nang man henak lo ri far to khai sianga ke chiang lai to lo ya chiang lo ter nia ila se ding ki lampang kalom sim an kal man song le eng kim mi lo tu hang tiang te ma ni sum senga mi har sa te mi chen khatin soi sel chema se ilo in pek na sim hi kai chunin soi sel phal lo che ka ti ve lai te kha atop kharang kan mang ve du mi har sa te tan in pek je hi ka riat ve ba gin mo pakhat ka sei le lokang kan in soi sel chen kan ngai da nen an lo ba me ni
min social kha poi lo wa min phak po tha okay kalo me min social kon problem om lo mar tu pui mo jok tu min phak chan le min social chan ka pui mo dan tu wangin adik ho te mi zo thalai nia zo christian nia indian tribe be tho nia kan tu le fa te nia an mu si thi tu pon mu si sala ka phal lo ko de yemi an adik kha ko support reng lo adik kan yo wang hian an chang ka ania ka ti lo ram le sam ta an chang kai ka ti lo an addiction hi ka she thiam puya an adik la om zok ram le sam ta addiction ram zok atamani ti ka sia tu vain min deu so pon sala ka so tu ka choi tui ka choi le ka mo ti don to tu vain sa thiam mila ka sen khan in kok ton la din drug addiction te iru addiction te ko kho zok ni ole lo mom le tu thar te in pol ti mila ka ti nga te om chon in share ton tin ka soi du chumo nang ma ba ka midang mi lo phui tur chu mi TBCC Me Too movement hi abu de temela soi tur chin le chin le on be chin ta ni tu ban kan member te na an thim a tam ta ka tu biti man mo soi ki she tangin team te nimina te pe kan drugs addict ten an ron telen yo ka pe ma in recover full time ka te kapu la full che lo de an ka tiang te kan tel vek ale tu wangin khang kha ka se dua e movement hi min support tur mi ko soma tin i ni kan member hotel rilu ha ta ko ho atang khan news item la ula indu tuan ke mo pinky kan friend kan join ti ton pina ni angten lo zo ula tin mizoram le nam ngai pek kan nia mizoram le nam ti mo tho kan du lo we pol party manjo mo kan sakhi lo wo in message i channel kal tanga ka sei de tu ale kalom lu tu ke eng pon se tu thar te om le a kan len bele tu te pongai te tro i hun lu tak mi te kan lo me lom lu tu ka lo ale ani le